reka nkwereke ibiyaga dufite binini hano mu Rwanda, guhera ku kiyaga kinini ndetse kugeza ku cyanyuma. Nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom JBTV. Ntukajye uhwema kutwumva ngo haye ikaze. Ikiyaga kinini hano mu Rwanda ndasubirwamo ni ikiyaga cya Kivu. Iki kiyaga nicyo kinini hano mu Rwanda, kikaba gihereye mu burengerazuba, kigabanya igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikaba kigize igice kinini cy'intara y'uburengerazuba, Rubavu, Rutsiro, Karongi ndetse na Nyamasheke. Ikiyaga kinini cya kabiri hano mu Rwanda ni ikiyaga cya Muhazi. Ikiyaga cya Muhazi kikaba giherereye hagati y'intara y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyaruguru. Kikaba kinyura mu turere nka Rwamagana, Kayonza ndetse na Gatsibo. Ikiyaga cya gatatu hano mu Rwanda ni ikiyaga giherereye ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ikiyaga cyitwa Rweru. Iki nicyo kiyaga cya mbere gitoya cyegereye inkomoko y'Akagera. Ikiyaga cya kane ni ikiyaga giherereye mu ntara y'Amajyepfo. Ibice bibiri by'iki kiyaga biri ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Cyohoha Sofu. Iyi Cyohoha Sofu ikaba iri mu karere ka Bugesera. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikiyaga cya Mugesera. Iki kiyaga cya Mugesera kikaba giherereye mu karere ka Ngoma ndetse n'utundi duce tw'Iburasirazuba. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ikiyaga cya Burera. Ikiyaga cya Burera kikaba giherereye mu karere ka Burera hafi y'umupaka w'Ubugande. Kikaba gikikijwe n'imisozi harimo ndetse n'ibirunga. Ikiyaga cya karindwi mu biyaga binini hano mu Rwanda ni ikiyaga cya Ruhondo. Ikiyaga cya Ruhondo kikaba giherereye hafi y'ikiyaga cya Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Muri make uko ibiyaga bigenda birutanwa hano mu Rwanda tugendeye ku bunini, ikiyaga cya mbere nk'uko nabivuze ni ikiyaga cya Kivu, kigakurikirwa n'ikiyaga cya Muhazi, mu gihe ikiyaga cya gatatu ari ikiyaga cya Rweru. Ikiyaga cya kane ni ikiyaga cya Cyohoha, mu gihe ikiyaga cya gatanu ari ikiyaga cya Mugesera. Ikiyaga cya gatandatu ni ikiyaga cya Burera. Ikiyaga cya karindwi ari nacyo cya nyuma ni ikiyaga cya Ruhondo. Ngushimiye kuba wakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu bya buri munsi. Ikintu wowe usabwa ni ukujya kuri YouTube kugira ngo ushake kunshyigikira. Urajya muri telefone yawe, hanyuma umaze kugera kuri YouTube wandikemo Kingdom JBTV, hanyuma uhite wemeza. Nta kabuza uzahita ubona kino kirango, nicyo gihita kigaragaza ko wageze kuri channel ndasubirwaho iyanjye. Nitwa Bonviva. Ibi byose reka tubyite umunsi, naho ubu ni umucyo tubona.